Manipur Citizenship Amendment Bill Chanabi Yaroi Hydra Mahiro Yamadi Kaitel Famis in the Kongjang Sanction Cray, Police Tamadi Kongjang Lois in the Market Chow Mukna Cray. Manipur Assembly Akanaba Mifam, Atu the Kogura Citizen Amendment Bill as Manipur Chanalo had to worry from a logo of Hana, political party mapping up in the mass frontna, demand. BJP Manipur Pradesh na Miyam Apamagi Mayoka Chatloy and the issue could make Miyam sentiment Kang and Miyam Puna Chatinaga had a party as going to stand Miyam Tamaki. DPC result Lautok you had an all Manipur DPC completed candidate of Manipur Rifles Male 2016 best member Singna Chief Minister Bangu Thonjin Kray. Rimski account officer amadi section officer ki thabak lawbi ki wahonda non-teaching employee amadi clerical staff singna institute se ki a block thing ki thabak lawbi kongjang sanction kray amasung anu chahi ki anba miyam gi namida bi hill leaders day ngasi bangtok kray thawra masi bangtok pada miyam na lenga kasu thagar mar Ma'am Kurum Jare Dom Niamrib Impact News ni Auzi Pungjas Pop Gimru Pau Sing Miam Pijari. Citizenship Amendment Bill 2016 Sanabi Yaro Heduna Sukaraman Kaitilda Mahiru Sing Amadi Kaitil Pamising Kolau Kea Lauduna Kongjang Sanction Cray. Police Nest Mobong Amadi Lati Sars Toguna Tankai Cray Infal Mayol the Lady Tongan Tongan School singing Mahiru Singna Kwaraman Kaitilda Kolau Kea Lauduna Wakat Kongchaki Yonana Kaitil Fambi Ima Sing Yausilatuna. Samu Makung Manakta Unkai Amro Kolau Laudun and Police Nadun Laki Makatana Mahiro Ima Sing Kangla Manumda Kangla Mamang the Lakuna National Highway da Kongcha du Makatana Chatna and Bahona Republic Police na Zonestone School Mamang the Tatuna Punkai Amro Laki Luna Mahiro Singna Nampu the Kongcha du Makatana Chatna and Bahona Republic Police Ka Muknaki Mahiru Singna Pipe Bill Sigi Mayok the Eva Banner Sing Policeman Munmagaluna Mahiru Sing and Tankai Naba Lati Sars Tauki Amadi Smoke Bomb Sijinaki Mahiru Sing Maikaisu Police Tamandum Tomjilaki Tunda and Police Kikamu Sing Sanction the Mahiru Sing Adu Tankai Ki Yahodu Madam Orega Hanadi Lady Bar Kwaraman Kaitel gi akoi bi leiba lambi sing traffic jam thuk tu miyam gi chathuk chasinda chawna khudong chadaba mayok mahanki Manipur Citizenship Amendment Bill Chanabi Yaroi Haduna Committee of Civil Society Kanglai Park CCS Kiana Sinduna Infalis District ki Konong Mamang Laiba Purei Romba Kaitel Thong Tingduna Kaitel Asida Kaitel Phambi Ima Singa Kusham Nadura Miyam Yoba Mifam Magaluna na Wakan Mifam Chatakre Kongjang adu gamari lena CCS ke President Jitendra Ningom da hai India lenga na ngam mi habik matagam Citizenship Amendment Bill ase Rajya Sabha da pass tawduna ek olak labade India de tokhaina ta khrage haiba Manipur miyam gi Kongjang lakpa pawbu yai state asida Citizenship Amendment Bill chanaba yaroi bill ase Rajya Sabha da puthokna pass tawdringai mamangda State Assembly na pass tawkhraba Manipur People's Bill Asi ek to ondra chan ahanning gi apama lay haiba wafam fongdoraki Nakalamramda CC Higher Secondary School gi Mairo Singnasu State Citizenship Amendment Bill chanaba yaro hena kongjang sanction ki Mairo Sing sanction ki bakongjang aduna madam oiraga police ka mungna bathok padagi pung kharagi oina konung mamangdagi governor tab lambi thinki Police na Mairo Singi Kongjang adu tingni na bahona ba tear gas kap ki Mairo Singi mai kai digi su numna thom yauna mungna bathoki adu mapu mamai thangda Mairo Singi iyo adu mapung fana laksin mangam ki
1980s dagi AIMSu amadi AIMS kokna singba mairoi mayam amana indigenous people si mang ki godore khoi gi inner line pam system ama sembiu foreigner implement tawraga mito miya cha sing si lokthok kadabini ne lokduna lakpa yamna kanba iho hokhraba matungda the protection of Manipur people bill haina ma passed okre anti tribal bill ni haidana yadra matungda community wise punamak se amato ina punsilaga the Manipur people bill 2018 na hoki bachida Manipur assembly na passed of wikraba adu bill aduna na taiduna ngasi fawo thambire haraga 1955 the Indian Citizen Act haina leikiba pot aduna hanna amendment tawraga tarelak subo ina hokiba January ki tanga nipan da akhoi nongna Lok Sabha da pass to ki bai ba se akhoi Manipur se mut kharsno haiba cha mane Citizenship Amendment Bill 2016 Manipur Chanabi Yaroi Assembly Akanaba Mifamam Atuba Kauduna Bill ase Manipur Chana Haloi Haba Warifam Low Haina Political Party Mapan Yapun Mass Front na demand Torokli Ngasi CPI, CPIM, RSP, Forward Bloc, NCP, AAP, Praja, ZDS, Amadi, BSP Apun Mipamama, GM Holder Famdura, Lok Sabha Pass Tokiba, Citizenship Amendment Bill as Manipur Chanahan Danaba, Warip Loki. Tungda Mifamadu Saruyaki Mui Singna, GM Holdagi Hoduna, Governor Banglo Fabu Kongchara Chatuna Citizenship Amendment Bill as Manipur Chanahan Danaba, Memorandum Pishin Nabahonaki. Adubo Imphal West Additional ASP Operations Tokchom Krishna Tomina Luchingba Police Team Amana Miami Kongchat Aduba Thinki Koishauna Miam Police Team Maduga Ngahak Ningai Sandana Toki Tunda Yasinaba Purpodagi Reliado Kangla Western Gate Mamang Pobal Laga ZM Holder Lushinki Reliado Saruyaki CPI Manipur State Council Secretary Dr. Moirang Tim Narana Fondor Kibada Lok Sabha passed Okrab Citizenship Amendment Bill say Manipur Chana Loi Haina Chief Minister Made BJP Manipur Pradesh ki Maike Digi Tamaki Wafam say Ngayang Haki Oiba Prazabu Intahaner Nama Taurangni Parliament passed Tokiba Bill Ama Atamnana state amada chana haloi habi wafam ase aran hu wafam ne lakadur Lok Sabha mikal the vote bank sagat ranaba BJP na luching balenga ki thawong asida lamdam asid leib miyam na yab ngamloi bill ase withdraw tawon ranaba lengang na hona biyo athubada assembly gi akhanaba mifam ama kauduna bill ase gi state asida chana bi yaro habi warifam loduna center da khangan biyo hana Dr. Naran demand tawki अखोना पामे से बिल से विड्रॉ तौबा लोइना मदुगी दमकता मणिपुर की असेंबली थूना कौबा प्रजा की पेन द पुनमक से असेंबली दे नैनरगा रिकमेंडेशन मदुदी बिल से विड्रॉ तौबियो हाइबा डिमांड से असेंबली दगी चलन बि कैसु तौरो एसीदी एक्शन न ओलो असेंबली द कौरो असेंबली द वारेब लो अदोरगा दि प्रजा हजब लाक पे विड्रॉ तौबे से दरकार ओएबा करम तौना 2001 की सीज फायर बियॉन्ड टेरिटोरियल लिमिट मदुना पुरखिबा काय तो पुनमक्तुगी करमाय इंगदगिगेबा बिलदो चन्नबदु चन्नररोय हाइरो मतम इंगिबा नत्रो चाप मानन सिगी सिचुएशन सितु लेगने वोट बैंक की पॉलिटिक्स नि तौरिसी पार्लियामेंट की इलेक्शन में आदा हिंदू वोट फंगनबा कम्युनल ओइबा एजेंडा मनी दैट वी 9 parties do not agree. Citizenship Amendment Bill 2016 ki matang mairoi luptaruk na sindona miyam gi achowa khanane na mifam ama hayeng January 10 Pangthokadori ngasi Khwaraman Kaithel da AIMS ki mai loisang da pangthokiba paumi singa unaba madap mairoi luf AIMSu MSF Desham KSA SU KMD AIMS ki Mahut Sinbo oina AIMSu ki President Manjit Sarangthem na hai Citizenship Amendment Bill 2016 ki mayok ta mairoi lup tarukasina North East ki miyam galoina na tongan khongjang kya changchin du lakli makata na su bill ase hek handok tru fawwa khongjang kya changchin ki gani loina na bill ase ki matang de political party singna media khakta da wangang du laiba se tokpiyu madugi mahuta thabak oina utpiyu Loinana Manipur Hosik Labour National Party Singi Students Wing Oidible Loop Singnasu issue Sigi Matangda Miam gi ihul khang na thabak tawgada bani fongdoki Loinana Lakleb January kunda pangto kudru Miam gi mifam asida Manipur Labour Kanglup Kudima ki miyoi singna saruk yabiu fongdoroki Ngasigi mifam aduda makatana AIMS ki advisor longjam aboten hai ngasi bilasik mayak to changsilakliba khongjang singda Sanction kiba khongjang da police na irang nam tharana bagi ming da chata kiba ka hen ba thawang adu lup taruga sin akan mamong da yaning de habo afam thamlaki Lady Manipur Miam na koi
तोान तोानब मैना पाइबी लुपसिंग सिविल खुनाई तोान तोानब लमदमसिगी आर्टिस्टसिंग लमदमसिगी स्पोर्ट पर्सनसिंग लमदमसिगी मिपुम खुदेमुंगना थोलाकांदा सिटीजन अमेंडमेंट बिल की मायक्ते कोई खोंजों चंगसिन मिनदुना कोई अपन कलेक्टिव इफोर्ट अमा उत्पगी मतमदु यौरी लोइनना ngasi khwairamal ima kaithel marak phauna aikoigi mahiroi sing tongan tongan me school singdagi school gi phizon setpa mahiroi singna citizenship amendment bin bu yaningde aduga lenga ki chap saba phirep lautho haina sangsan ba mahiroi singda sathagi pha state forcing gi ka henba thawong madu condemn tawi Lok Sabha Citizenship Amendment Bill 2019 passed tokiba Central Government ki thawong asi awang nongpok ki miyam usittabani haina Mapi Council amadi nongpok lengak apun manupi lup ki tongan cherol singna akan mamong de yaning do fongdorakli BJP Manipur Pradesh na miyam gi apam ki mayak to chat loy amadi issue khudimak ta miyam gi sentiment khangna miyam gi pun chat minagani haina party asi goi phiref miyam da thamlakli Loinana miyam gi apprehension kokna nabagidamag center na so hotnari hana fongdorakli Kanchipuda leba BJP Manipur Pradesh ki office ta Paumi Singa unaba mada party as spokesperson CH Bijoy na fongdorakibada handakta Lok Sabha pass tokiba citizenship amendment bill gi mayok ta wangang leba Assam gi hana gi chief minister su oriba Congress ki luching ba Tarun Gogoi masamagna chief minister oring matamda Kumzal Singani Taramathoi the Harib Bill Asiga Manaba Makil Bill Lama Cabinet pass to the Bangladesh to labor Bengali Hindu Christian Namadi Buddhist Singh Assam the lack with the foreigner in a treat of Yaro Hana Matamudi Prime Minister Dr. Manmona memorandum Manmon Mafam the memorandum Pishin Kib Laiki Matamadu than a wa among housing a wa among basin attack by the Congress Cyber Political Party as a double standard toiba party Nihana Fondoraki. Tarun Gogoi Masamak Citizen Amendment Bill against Mana Ngang Mayam, Manipur Congress na MPC na Ngang Mayam, Masina Takpadi Congress. Any issue that citizen see instance Maka Itan Sari Putok Makois double standard or better natana. Mogi Nesser Makut Namana me torture Taraga Atopa Namana Thembagi type ising Pitapagi habit culture Masibune Wakona Congress culture is Harkoman Laudise Manipur Singita Miharaji Sigi Manunda Nusina Awaikum Tonoriba Karimanazu Kanasin of Toyo Punamakse Sigi root cause the Congress ni Congress Marupuno Mutat Pai se Masi Yamna Manipur interest Tangai Fade Nakalam Ramda Citizenship Amendment Bill Sung Manipur People Bill 2018 and Igmarakta direct conflict Laitihana BJP Manipur Pradesh ki legal department ki convener Saugam Nompok Nganmana Amukhana Miyam the Tamlakli Paumi Singa Unaba the Mark Makata Fongdorakpada Kanagumba Mu Krana Hainabaki Matung in a Manipur People Bill 2018 as a Karigumba President Asian Pirectuna Chanaba Hauraga so Bill as a Citizenship Amendment Bill na dilute Tokiba Yai Hanang Ribasi Aranbane Manipur People Bill 2018 as a provision Gimatung ina India gi citizen Oirabasu non Manipuri bu Oirabade Manipura Changbada regulate Togani Bill as da Mayek Seng Yauri Maramaduna Karigumba Manipur People Bill 2018 as a Wanduna Chanaba Haurabade Citizenship Amendment Bill na Akaiba Matapi Ngamloi Hana Fongdoraki. Native akoi Manipur dalaiba akoi native including Maitai Pangan adigi laiba akoi Chingmi Chinau Singh aduga Shell Castle Chanbiraba Chinau Singh si khakti ba loina 1951 dagi hana digi lerakpa aiba matata panjari ba community sing chandaba haiba tare 1951 dagi lerakpa mo sing khaktabu ne akoi na Manipuri hari se atai di loina non Manipuri ne ba non Manipur sida Bangladesh te bulao Afghanistan te bulao Pakistan te foreign te bulao atopa leba Western Europe te bulao hari ba sing loina non Manipuri ne ba hojik laiba issue na Hariba non Manipur sing citizen wala kanadi akhoi de changpa ya na ai akhoi na thamjani na bill masamak na citizen phaw changba thingi hai Lok Sabha pass tokiba Citizenship Amendment Bill 2016 bu yani do fongdok ton ngasi Imphal West ki Pasoi Bazar Nauramthong Bazar amadi Tera Bazar da street corner Mifam Singh pangthok rehna All Manipur United Clubs Organization thokpa chero lamada khangalakli Citizenship Amendment Bill 2016 Lok Sabha pass tokiba adubu yani do fongdok tona sugnu gi manung chana leiba Cyril da wakan mifam chathakre wakan mifam adu Cyril Gram Panchayat Level Development Committee amadi lamdamadu gi mera pai bi singna sinduna Cyril lamlong kaitel chathakibani
यानिंगदब फोंगतोकपगी वाकत मिफम अदुदा कल्चरल एक्टिविस्ट निंगथौजा लांचा हेरिकॉन की प्रेसिडेंट एल रतन कुमार यावना देसाम हेडक्वार्टर की थौमी सिंगसु सर्वयाकी All Manipur DPC completed candidate of Manipur Rifles Male 2016 batch ki mioi chamaromna Chief Minister Banglo tamna thomjin krei Police na lathi charge tawtuna tankhai ki bagloinan tungda lubas ki mioi khara Chief Minister ga unan na bagidamak Chief Minister Banglo da changki ngasi numi mungba adwaida TG School mamang the All Manipur DPC completed candidate of Manipur Rifles Male 2016 batch ki mioi sing punduna makhoi haidok tana leiriba thabaki fol atu matamda haido haiba kholau sing lauduna Chief Minister Banglo tamna chancelaki Imphal West Commando Osin Luching Police Kambu amana khonglei thuna Chief Minister Banglo mamang changchenduna khongjang sangsilip sing adubu tankhai ki tungda Chief Minister ki miyam ki numit ka mari lenana hanana token paraba All Manipur DPC completed candidate of Manipur Rifles Male 2016 base ki mioi khara Chief Minister unan nabidamak changki RIMS की non-teaching employees and clerical staff singna ngase yokta ki institute ki A block thingjindu na thabak lepagi khongjang sanction ki bana maram oiraga miamda chauna awab mayuk narak yaba ki chingna balairei ngarang January ki tang taramari da RIMS ki deputy director ke dongel na thokpa notice amana hangdu na leiriba institute ki accounts officer and section officer accounts ki firm sing contract mention na ba masagi sahi nifumanga sudriba mioi sing na apply torang na ba khangalaki nakalam ram da hoki ba chahi ki April anida hangdun leiriba firm sing asi contract basis ta mention na ba thoki ba notice adu non teaching staff sing na masagi chahi nifumanga helab sing tamak kauna na ba haibadagi chahi na khara leiduna toki banai ngarang amukana notice thorak pa adu da pendraduna amade administrative officer L Ibemal bu RIMS ki College of Nursing transfer tawna ba director da pishin ki ba cha torop demand bu thabak ta on thorak ta bi mayok ta RIMS ki non teaching employee amadi clerical staff singna ngasi ayuk ki thabak lepagi khongjang hauki banai ngasi RIMS ki A block mamang wakat mifam sathaki ba loinana RIMS ki non teaching employees welfare association ki general secretary TH Babuna lawgadori ba posting ado chahi nifumanga helaba mioi khaktamakna ohen binana ba taksilaki director mate khongjang changsilib singi marak ngasi nungtil wari sanabada adusu yasinaba purak ngam kidre heri अखोई हौजुपसे ए ब्लॉक खतंग तौनी हाइदे तौरिबा सिटी ए ब्लॉक तगी ngaतनी थबक हापा नत्रगा ट्रांसफर तौबा नत्रगा पोस्टिंग पीबा सिंगसे अखोई सोम नाकंदा अखोई की पब्लिक की इशू होइबा पब्लिक की इंटरेस्ट होइबदि अखोई अमता सोक्सरय अखोई ओपीटी थिंगबा खोपा अदगी ओटी थिंगबा खोपा मखल अमतगी अखोई एसोसिएशन साइना अखोई यासु यादे अखोई लेमदोबा मतमदा मदुदि सो ओइसी अखोई हाना अखोई की डायरेक्टर दा अथॉरिटी दा अखोई तकनासी यादर काता अखोई करिगुमा यारकते बाय चांस अखोई पब्लिक दा कइदा अखोई मीडिया दा कइदा पिरम मतुंदा यारपा याबगी खुदोंग जाबसले Anau chahi kumza lising ani taramapan ki ahanba miyam gi numida bad hill leaders day gi thoram ngasi pangthokrai Babupura da lebu chief minister secretariat ki darbar hall pangthok ki ba thoram da state ki tongan bching amadi tamda gi lakpa mioi lising ma chatret humpu hen bana chief minister ga haktheng na unaduna makoi gi oiba wafam kaya thamna ki Chief Minister na lakliba miyam gi wakat sing ningthina taraduna marilena ba department gi official sing da paikat payaba thabak thoram sing paikat na ba instruction pi ki BJP na luching ba lainga kasi lakpa da ki ching amadi tamde laiba miyam ga grassroots level da ki horaga Chief Minister masana haktheng nan unaba ki thorang miyam gi numina ba de hill leaders de gi thoram tha khuding ki paikat pada lakhiba miyam na nungai ba madi apen ma phongdok na rakhi loina na thorang asi asimak anoba lainga ki yamna fab khongthang ne na singthana ki nakal maramda hauzik leiriba state ki tangdu leita da fifth masida Chief Minister gi miyam gi dumida badi hill leaders de gi thoram pangthok laroidra haibagi wafam phawba lakhibani society में लेजे society सिगी सिका social forestry farming cooperative society ना तो अकोई society से ना अकोई forest की लंबी ओइबा अदुगा उहोदबा मजागा दु अकोई ना उयुंग पांबी लिसिंग ट्रांग मामुक थारे ट्रांग वासे हुजिक पपुंग मरी फादन तीन योक यारा कांदा forest ना जो कोई दा जिकी इंडिया गवर्नमेंट की चने रिबेस इस दा कितंग नुंगाई तब लेबा चुचानपुर दगी लाकपनी कोई की लम की खरा प्रॉब्लम लेबा कोई की लम से एनक्रोच होबे ओबाल कक्चिंग
adu low sea part area do adu mina cross toraga pata number kas loina untho kare koi DC ka da haire su kaisu kana dre na koi direct honorable CM da khare request to jage hai lak na honorable CM ga unaba chance phangbasi mi mayam gi yamna golden opportunity ne da trade mi koi chingtam mayam na loina tha ma da mi numida masum schedule toraga I unabasi it's a very right step in the right direction. I think koi Manipur gi damakti it's a very good development and we are very happy about it. Moredasu miyam gi numit pangthok tuna mafamatu thokliba thoning da thodok singi matang da wakat kya takre mori gi oina miyam gi numit ase more police ki IB da pangthok ki ngamkhai paring da laiba town adu gi civil society organization singi luching ba sing amasung Maira pai bi kya na bukhalako wakat kya SDPO Sandip Gopal Das na luching ba police officer singda tamki Bukhalaki ba wakat sing adugi matangda miyam amsung police ani gi marakta kupna khanaki Status da economy gi asod ma phibam lakhu matam da handloom amsung handicrafts na achoba role am lowri habi yai haina Manipur Legislative Assembly gi speaker TH Khemsan Phongdorokli ngasidigi hoduna chaliba thasti ki taramapan fobon mit mangani chumna Imphal East District ki Wangkhai Kaithela Sangbi Naharol Sintha Kangluf NSK ground chathagdaba district level handloom expo hogdokpu gi toramda speaker na wafamasi phongdokibani expo se Office of the Development Commissioner of Handloom Government of India Ministry of Textiles New Delhi sponsorship Makada Weavers Service Center Porompara Masung National Handloom Development Corporation Limited Ministry of Textiles Government of India Greater Noida na punna sinbani Khemchana makata na high handloom amasung handicrafts ki oiba pothok sing asina lamdam asibu malemda masak takli asugumba lamdam asibu malemda masak takli behen luma masung handicrafts ki oiba sinpam amasung pothok sing ase mangdana na ba masung masak thokna thamna na ba hona badasu Manipur gi nupi sing achoba thodang sing lauri haba wafam thamlaki handloom की जो फजना फिरोन साजब लेरगसु अदि सरकार की डिपार्टमेंट अमद handloom की डिपार्टमेंट वगैरह अदुदा वगैरह चटपदा कॉन्फिडेंस लेजदबा फिसाबी मयाम अमसु लेबनि नमसी फील्ड विजिट टाइ कोइ डायरेक्टर दा हंगजबदसु फील्ड विजिट से इम्फाल वेस्ट की मयांग फान साइट की फजना हौरे हानसु हौबुदि लै हैन ताकबि मसी फजना ज्ञान तामिनरगा सेल्फ कॉन्फिडेंस अमा एस्टैब्लिश तौरगदि handloom जी हेन सापकनी हैबिगै वाखल लैजै handloom Thaknanabi Singh PBO haina Porompat Water Supply ki office ta Kongpal Porompat amadi top khongnang khong da labor club amsung organization singna thomjin khrei Porompat Water Supply scheme na ising numitara ni hena Tharak tabadagi Kongpal Porompat amadi top khongnang khong da labor club amsung organization singna ayupung tara mathorum tabada water supply asigi office ta zanim samsung VIP officer colony khara da ising piba khodak lep kadabane micham amsung officer chap manai miam da ising pidraga officer colony da amadi zanim sta ising piba yaroi have kholau sing lauduna thomjin dun khongjang sanchin ki PICD ki official amana khongjang loi sing adu ga unaraduna hai dolai thabi veres na ising thingat khibadagi porompata scheme asi gi ising singkhat pa ya khidabane irilbung water supply scheme gi wena su intake pump area da ising fangdre maramaduna hauke January 3 tagi water supply scheme sing asina miamda ising piba leptuna lakhibani phongdoki loden ising ningtina phangdro fawa zenims yauna mafam amatada ising pira roi have wafam su phongdoki Laishang hidena gi niyam gi wang mada commercial tanker season aduna ising singba made hidena sida khoi chopon singba amade lang thaban chingba khudakta gi athingba thamle heri kyam gade leba harb hidden asibu heritage site ma oina semgana na achoba thodang lauduna honari ba Laishang Hidden Protection and Development Authority ga paumi singa unaba mada wafamase authority asigi founder settler LC Romesh na phongdoraki banai Man makatana phongdoraki bada harib hidden ase 33A digi mamangda Manipur da ningthau oina palamba Laishang hanbana taurambane maramaduna water body oina lairiba hidden asi taru tanana thamdana thakna chana na ba oina
सिजनब यानब अथॉरिटी असिना होनजबनी है वफम थमलकी लोनना हंदक मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना गंभीर सिंह की डेथ एनिवर्सरी की थौरमदा लाइसांग हिदेना सेमगलगने है फोंदोखिबा अदुदा अथॉरिटी की माइकेदी की थागत फोंदोरपगा लोनना अथु मतमदा थबक पाइखटपा हौबिनरनबसु अपील तौरकली पुवारीगा सागोनदना लाक्लबा सिगुम लेसांग हिदेल सिदैदा इंडिजिनस ओइबा nga makalsing mari lenaba department sing tanaraga khoi thu matamda thadaba hauragani jaga sidaida akoina luna na thamna hona jarakli bi yang wana usar mayam thadana honarakli ba sidaida akoi amola kai toksan ba sing poi choptana adagi akoi gi insing dana lang thaktana torok ba sing adu loina na water tank ki ke amakak tawdi sing chingdana akoi gi masa masai kana na ba commercial ओइब मोंग द सिनबसिंग खुदक्तगी अखोय अथिंग बजे थमजरे नागुमना हारिबसिंग जि तौबिबा तारगदी अथॉरिटीना लुपा 5,500 गी ओइबा फाइन सिंग केलगने आइबो नॉर्थ ईस्ट अहान बोइन स्काई हॉस्पिटल दा सही की मार्च 9 की मापन फौबा अंगांग सिंगी फ्री हार्ट सर्जरी कैंप मा पांगथोकलगनी ngasi रिम्स रोड लेबा हॉस्पिटल असिदा पांगथोकिबा पाउमी सिंग उनबा मदा हॉस्पिटल असि की चेयरमैन डॉक्टर एल सैम किशोन हाई हीलिंग लिटिल हार्ट्स यूनाइटेड किंगडम मणिपुर हार्ट फाउंडेशन अमदी स्काई हॉस्पिटल पुनः खुशमनदुना कैम असे पांगथोकदबने कैम असिदा यूनाइटेड किंगडम दगी मियोय 13 साबा एक्सपर्ट टीम अमसु लाकने चयोल अमचुंग पांगथोकदरबा फ्री हार्ट सर्जरी कैम असिगी खुदोंग चाबा से लौननबगिदमक हार्ट की अनाब लेरबा मसागी चय 19 सुद्रिबा बीपीएल फैमिली अमदी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की इमुंग द लेबा मियोय सिंगना जनवरी 13 की अयुपुंग मापन द हॉस्पिटल से लाक्तुना मांगजौना रजिस्ट्रेशन तौबियु हाइबु वफम थमलकी अंगांग से लाइन है बितने अंगांग से अनफॉर्चुनेटली माजे हार्ट होल लेदन पोगलागा हिंगोय दोइने बदुना एब्स्ट्रैक्ट से हाइजरे एनी पेशेंट विद बैड हार्ट डिफेक्ट ने बका की बिलो द एज ऑफ 18 irrespective of family income लाइर बसु इना खन बसु दे हाइतारे कास्ट क्रीड रिलीजन याव रिलीजन लेत्रे अंदुगा जियोग्राफिकल बाउंड्री सु लेत्रे मताक स्वाइदा ब्रेक मलौजगे ब्रेक मतुंगदा मोरे मनुंगदा म्यांमार रोमदगी बियर यावना यू मकल सिंह पुसिलकपदा अथिंग थम्मगा लोनना यू अमदे बियर बोतल के अफागतुना मांगन किबगी पाव अमदे मणिपुर अमसुंग मालेंगि तोंगान तोंगान ई पाव सिंह पुदुना लाक्चगे इंपैक्ट न्यूज पु मिगिंग तादुना लेबियो ब्रेक मतुंग मैम मोहम्मद तराम नोकचरी लोइनना बुलेटिन सिग मखाताब पाव सिंह म्याम द पिजरी मोरे मनुंगदा म्यांमार रोमदगी बियर यावन यू मखल क्या पुसलकपदा अथिंग थम्मगा लोइनना यू अमदे बियर बोतल क्या फागतोन मांग ताहनख्रै मोरेदा यू थकलगा खना चैनबा खुदोंथिबा थौदोक क्या थोक्तनबगीदमक मोरे पुलिस अमसुंग निफुमदोइ जोब असम राइफल्स ना पुना पाखलकपा खोंथांगी मनुंग चना यू पुसलकपदा अथिंग थमखिबने हरि खोंथांग असिग मनुंग चना ngarang numidang athengbada more police amsung nifum doisha basam rifles ki makok thongbo officer singna luchingba kangbu amana more police station gi manak nakpada lebu mafam singda hangba dukan singgi yu sing phagat pagi thabak sathaki kangbu odora phagala kibal palising marifutra humdoirom gi senpam oigadaba yu amasung beer bottle sing adu JCB sijinaduna takai ki Manipur State Power Distribution Company Limited की मकोक थोंबा मिसकमना सेल यामना पीबा मीदा इंटरव्यू नत्रगा चायंग अमत पांगतोक्तना थबकी ऑफर फॉर्म पीबगी थवंगमा सथरिबा से कंपनी से की एमडी ना सेंगदोकदबने हैना माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर फोंदोरकली लोन थिंख्रब लालुबसिन थोप चिरोल मगी मतुंगिना अनोब मखलगी संजा थुमजा सथदुना थबगापगी थवंग सथरे हैबसे मियामना वाकलकपदगी खंगलकपने हैरी Manipur University के Department of Mass Communication अमदी पुणे दलेबा Film and Television Institute of India FTII अनि खुसमनदुना सिनबा नुमित मंगानी ओइबा Film Appreciation Course ngasi department asida hawdokrai ngasidagi hawraga January 18 phawba chathagada course asi hawdokpugi thoramda saknaraba film critic RK Bidur EMMRC ki director Professor S Jibon Kumar Manipur University ki Vice Chancellor in charge oina hauzik thau puriba Professor Amar Yumnam FTII के director Bhupendra Kainthola saknar filmmaker Hawam Pavan Kumana president member sing oina sarugya ki
ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ RK ꯕꯤꯗꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯐꯤल्म ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯐꯤल्म ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯅꯝꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ Yes, for example, script writing itself, if one intend to know all these things now, they will take at least 1 year, 3 years, because it is a vast subject. So many subjects are there in the filmmaking, in the film industry. So in 5 days, what you will learn? I couldn't imagine. ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ FTII ꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯚꯨꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯥꯏꯟꯊꯣꯂꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯤल्म ꯈꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤल्मꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯪ ꯍꯩꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯤल्म ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯤल्म ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯐꯤल्मꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 64ꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯄꯪꯀꯖ ꯁꯛꯁꯦꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯨꯅꯤꯁ ꯚꯥꯔꯠꯋꯥꯖꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤ That one has to have a perspective. It is not that you just go to a cinema hall, you pay money, you watch a film, you come out with a judgment that the film was useless or the film was very good. But why was it good or why was it bad? That understanding you must have. So when you walk out of a cinema hall, you must know why you didn't like the film. ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯤꯡ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯐꯣꯔ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯂꯤ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔꯗ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ PSIL 2019 ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯔꯚꯥꯔꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯃꯦꯊꯣꯗꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯡ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤ ꯗꯣꯟ ꯕꯣꯁꯀꯣ ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ PSIL ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯛ ꯃꯥꯎꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯔꯚꯥꯔꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯥꯎꯠꯔꯤꯆ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯅꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 60ꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ 3 ꯊꯣꯛꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯥꯎꯠꯔꯤꯆ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯟꯁꯤꯜꯍꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯞ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ the 3 groups of students ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ 3 ꯍꯥꯔꯚꯥꯔꯗꯀꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯅꯦ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ they are going to enter the job market ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅꯕ very soon ꯑꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒ and then the last group of students are high school students ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ register ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ 60 students ꯀꯣ ꯑꯗ those 3 groups of students ꯃꯈꯣꯏꯅ they are going to learn from each other this 5 days. So that is my hope for the program. National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL Branch Office Imphal na sindra swasthata fakhwada gi thoram ama ngasi Imphal Municipal Corporation gi campus ta pangthokre thoram adu mari lena NHIDCL gi maikai gi Imphal City bulu nana thambagi mapung thodang lawriba IMC gi sinmi singda khudol tamdun ikai khumna utki थौरम इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर के चंद्र कुमार मेयर एल लोकेश्वर NHIDCL इम्फाल ब्रांच ऑफिस की प्रोजेक्ट मैनेजर ओइनाम सरबंजित यावना मियोय क्याना सरुक याखी थौरम मरी लेना ओइनाम सरबंजित हाइखिबदा नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ना स्टेट असि फाउदुन लाखलिब नेशनल हाईवे की लंबी थोंग सेम की थबक पाइखत पगलोइना कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम की मखादा मणिपुर याउन स्टेट क्या लू नानबगी कैंपेन अवेयरनेस सिकी थबक थौरम क्या पाइखतले सही असिगी ओइनसु जनवरी अमदगी होरगा ngasi जनवरी 15 फाउबा लू नानबगी कैंपेन अवेयरनेस क्या पाइखतख्रे ngasi अरोइब नुमित असदा IMC की वर्कर सिंगदा मखोइन इम्फाल सिटी लू नान थमननबगी थबक थौरम क्या पाइखलिबसिबु पुंगिंग थौगतपोइना NHIDCL गी माइकैदगी अंगम मतें खरा पांगजबनि हाना सरबंजिना फोंदोकी
सही बंद था मद कोई काइथो काइदि नो मद ओरगसु ऑफिस ता लेरिबा तिसा कोई लुनान मु हेबिची इसा इसा न लेर कान ऑटोमेटिकली लुनान बसे सही करगी मतुंग दि मसाना दुम ऑटोमेटिकली लाखनी हाइवे की पंदम द कोई पांथोक चरैने नेशनल हाइवे इंफ्रास्ट्रक्चर न कोई नेशनल हाइवे सिंग द कोई टोले नि फन की सिलेक्शन मफम खंदोक पो लोइसिन जरे अदु हारि बसे कोई एक्शन ओइना 2000 न कोई होजिक लाइव फेब्रुअरी की था मनुंग सु फाव द कोई टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट न कोई इम्फाल जिरी लंबी द चलगसु एनी मफम ओमदा इरुजाबगी फिजिकल हैंडिकैप की वुमेन्स की मेंस की तोंगान टॉयलेट से लूना नाना थमनगाई पानम कोई साबगी मफम अहुम सिलेक्शन तौ लोइगरम Manipur State Cooperative Union Sinduna role of cooperative credit institutions in sustainable development and growth hai behiramda nomogoiba state level seminar among sipang thokre seminar ado National Cooperative Union of India na sponsor tawduna Palace Compound leba lamyan wasanglen pang thoki seminar adu gamari lena Manipur State Cooperative Union ki President L Tom Pisan fongdoro ki bada matawkram na cooperative saukal hangada ge habegi pandamda seminar se pangthok pane hariba khana naina bagi thorom ase singi tongan ba mafam sing yauna district level singda su pangthok na ba honari loinana lekai da leiba cooperative society da register tawbu tongan ba sector singsu saukal hanu na ba honari pumna magase saukal ba kan khunai ase saukal ngamgani habu wafam fongdoro ki cooperative puthwa yaujariba cooperator singda asigumba ikhogi institution kayada khona cooperative ki role si lawna bidamukta training kaya piduna seminar kaya piduna khoibu hena bhap ta halaga hena chakotpa cooperative movement amba porna bida youth wero hal adigi khogi women wero hariba khudi moksing je khoi khusam naraga thabak torga manipur hena chakotpa seminar hena phaganamba ado cooperative thodang kaya lawmi naraga khoi punna cooperative se hingminasi chakotminasi haiba pandam da kasiga sigumlaba seminar se pangthok cheribani Northeast India Development Party NEIDP Cycle Block Kangpokpi District ki office na mga si party asigi Manipur State Unit President Dokumang Khongsai na hangdokre Cycle Town Bazaar office hangdokpu ki thoram da NEIDP Manipur State Unit ki President Dokumang Khongsai na Manipur da NEIDP ase ngasi khwaidi ki yamna mapangal kanna regional party ama oire Manipur leriba Kanglup Kyana Kena Balaitana Matuena support over Quadi Chauba Regional Party ama NEIDP na oirakli haibu from Pongtoki Panbayabadi Party Sigo Office Kaya Manipur ki Chingi District Kudinda Haibdi Sanapati Churachanpur Kangpok Pina Chingba Mafam Singda Matang Hangdorakli BJP Manipur Pradesh ki General Secretary Administration ki thau puramba K Sarit Kumar ki mahutta Yaskol Assembly Constituency ki MLA TF Setabarta na ngasidagi phammasi ki thau puba haukre Kanchupur leba BJP Manipur Pradesh ki office ta pham sinam ki thormad pangthoki thormadu mari lena na TF Setabarta na party ki senior leader singna sinarakpa thabak khudimak mafung fana pangthok ngamna honagani amade party ki mapangal Kankatnaba General Secretary Administration ki thau puba moina angamba thakta honagani hana fongdoraki Panmayab de hari pharmacy Pairamba K Sarit Kumar Manipur Food Industries Corporation Limited ki Vice Chairman oina kan ki badagi pharmacy MLATA Setabartada Sinanaba Party ki President KS Vavanandana haukiba January 13 da order thokibani ado party sina lusingral hoji Manipur da paibi sarkar sigi Miang with the hen of a total no one of the Hoi Nakande and Gamba Pangjaba, Gender Chungjaba, the Maru, Hui Targeti, Maru in Laiba Loksha election, Chida, Hui Putokoto candidacy, Kahan the Vayadi have found the Mamma, which is in Jerkuni, and Makataba, like Horibatawa in Hansi Yama, in the Sepiramba, our the parties and Yasina, Tapu Matungina, my partner Pajana Changin of Honajaga. Haksang ipibam soinairaba miyoyama oiba natana masagi laina nabiyum phabu laitriba cycle gi thangkan fai village tagi paunelal khongsai gi imung manungi fibam lainga ki mari lena basingna laktuna yengsin khrei paunelal khongsai gi imung manung hausi wariba fibam asik matang ngarang media da yaurak padagi ngase Chief Minister N Biren na mahaki manau nupa N Rajendra Elias boy na luchingba team amaga SDO cycle L Git Chandra galunan tharaki banai Timasina Langa ki Maikeri Paunelal Khongsai Lady Awada passing Yangshin Bagalon and Makoy Liner Yumamas Otu Matamda Saga Dori Learn or differently able person sing the Piba Langa ki Kodong Chaba sing Adasu Atu Matam the Piragani Fongdoki
Paunelal Khongsagi Imumanungi, Hauze Lainanaba Yum Laitaba Maram Oraga Manipur Langaki, PWD staff sing Lainanaba Ka Amada Tangduna Lairibani. Manipur media singna akoi chithauba nandauba mayam se puthokpira kanda Manipur gi lairba amadi akoi lai na khunba khaidanu ho akoi gi leizerbi wakhalon sin mateng pangbi base masi leptuna pangbiyo aduga local lairiba leader singna local MLA amada yung kundi sasi haidana handa ki dilpa crore ni woirbanina na haikiba onam siamna phongdokkiba assembly na naina kiba leirbanina local leader singna su pawje phawna ga MLA ga phawna biraga khar kitang yangsan biraga di mayam sigi atenma matam sida ningma thongga na khalle CM dagi CM na tharak pa matungin na yum sabirani tricycle sama pirani haire adu ai jam harawi haina ngai leitana harawi adu ga huzik sarkar pairiba singbu aina thaga chai Manipur Langana Tabak Fangdra Nupi Singbu Tabak Piner Big Pandamda Tha Marigi Tailoring and Cutting Training My Park Pa How Rehena VJ Garments Kundrakpumgi Proprietor U Dijen na Fongdorokli Ngasi Kundrakpum de Leba VJ Garments ta Pami Singa Unaba Madamak na Hai Lamdamasiki Tabak Fangdra Banaha Sing Amadi Nupi Sing Tabak Piner Big Pandamda Lega Agasina Sindona Pangto Kiba Training Adu My Park Boy Nanga City Makatana Training Adu da Sarugya Kubnibi Kulom Punsinduna Linkat Kiba P Tupa Masay Asuki Matik Kanab Fangle Makatana Mioika Tabak Pibang Amnan Rabalangaki Mateng Kara Pihan Ningi have often Pongdoki VJ Garments da Tabak Toribi Nupi Singna Makatana Fongdorakpada Nan Makai Tabak Swam Laitabi Kudongcha da Baka Lerambadu Lengana Sinbira Kiba Training Aduna Hingbagi Lambiama Pibire Fongdoraki Huzi poki de kari gumba amata phangdre khoi sarkar na kai gumba amta pibidre akhoi na huzi haiza ribadi pibiyu akhoi gi mateng ju pangbiyu matung da ju akhoi ju yamna thabak suba ngamjabo oijage khoi hana di thabak subam leiram dabdo huzi ti thabak suba ngamme training je yaru badai gi di sumaina government ne pibirak badai gi di akhoi ju training do yaujare adu ngamme huzi ti training loiramni na thabak suba yaure paisa thoe imung gi puba ngamjare Lakliba Republic Day the Palm the Todok Sing Toktan and Police Akanba Section Torang Sing Lieutenant Lokolekli. Ngasay Infal West Additional SP Operation TS Kristen Toming Makada Police Commando Team Namaz Road Manning Area the Tibo Humi Tabak Sataki Ngasi Tibo Humi Tabak Sataki from Sing Adude Kakulong Amade Mara Nitong Dane. Tibo Humugi Tabakado Ngasay Pung Taret Community Puma Chapamatamdagi Pung Nipan Makai Foba Chataki Bagalona Mapamadugi Mioi Chani Humputra Mangagi Verification Chataki Lona Masagi Satak say Shuda Bamui Nipan Fagatuna Makatava Verification Gidabag City Police Station da Puki Bishnupur District Headquarter ke koi bedisungasi combing operation chathakrai Bishnupur District SP Hobson Sapam yimi makhada sathaki operation duda yum sanguna thi bohum gi thabak chathaki masagi satak se yaudaba miyoi sing makhat tabo wang pong sathanan magi tamak Bishnupur Police na fagat ki Khwaraman ima kaithel gi mari suba kaithel oide temporary market ta January 19 pangthokudrba imoinu irat thauni gi mangoina na January 13 social service scheme pham pangthok lagani hana kanglaipak kanbaluf Manipur na thokpa chiro lamada khangalakli Thawal district ki khangabok to leba new public higher secondary school ki kunma thoisu foundation day pangthokre thormadu gi manung channa kumjal singani 19 pangthok ki high school living certificate examination da mark wangna fanglak ki mahiro singda Kudol pot tamner pungning thawgat ki foundation day aduda mahiloi sang adugi mahiroi oza sing amasung mapam adugi miyam saruk ya ki Tamelong Autonomous District Council gi manung chanba Saton District Council constituency gi marak mikhal ngarang santi yoina pangthokre apun polling station mangada punabot thadabagi chang sada humputra mathoi yauki January lagdiba tang kunmathoi da DC complex Tamelong headquarters da vote masing thiragani hari
Hangang Kendra ki manung chanba sangak from the gi ahalup tab lambi sembi wahaduna konta ahalup social welfare club na lambi thing duna kongjang changsin krai konta ahalup social welfare club ki secretary A Rakesh na hau ki bachai ki haurak pada si minister masa haktheng na lambi sembi haijar basu ngasi faba thabak amata lokhat pirak tabada piana phongdok rakpaga loina na tha asigi manung da lambi ase sembi drabadi akan kongjang changsin lagani habi wafam thamlaki Mamang sahi Desember kunma panagi kuntra mathoi fawa Mohan's Avian Sanskriti Mathura na sindra pangthokiba International Multilingual Play Dance and Music Contest Festa Northeastern Theatre Association neta hangang mayai lekai na overall lila sagol chupli na fangle haina association asina thokpachi role amada khanghalakli ahum suba quinquennial conference ngasidagi pangthokwa haukrei ngasi kampi district Manung sana harba cultural and sports meets asigi haudop ki thoramatuda Nefris Limited ki ex managing director James Kasung retired MFS Kamuching segment Kangpokpi district ki ADC member Silaje Konghe amadi Ukhul district Singkap segment ki ADC Somi Mayer Aung Sigalunena lamdamatu ki masak naiba miyo kya na saruyaki Thasi ki tara mapan fawo chatagada cultural amadi sports media sida cultural program amadi tongan we sports ki lamda saruk yari ba singna ahum suba quinquennial conference ki athoyen tanaragani sports ida thawai ahum tamna namgi quality aigi quality do sport na utpani sports ida idom tamdi khundu kanano madu kanano khangroi sport di mapandegi Pithivichi Pobani, Nashi World Horiba, football, cricket, Mayamsi, sporting Horapani. Adu, my Ahanbada, my character do, Mama Pagi obedience, Ahanbada Webeni. Hausi sanabi pauda kuntra suba charging inat kanmuluf langtabal kendra football tournament NSU Naran Kunjin mamang lekai mai pakre charging inat kanmuluf ki sanabunga mo wadi regional college ki sanabung ngasi sana kiwa football tournament si tarani to isubul league NSU Naran Kunjin mamang lekai ki sanaroi TA Sureshna message si tarama pan sub minute chan kiba matangar panjal duna HNSC lilong hauri panjal ama sino mai ki pi bangam ki Saturday football tournament is ngasi sana ki tarawum do isubul league kana LKCC langtabal khopuma madi CWC charging maning lekai makha anina mesa si api matam panjal amamam chanaduna mesa si draw oiki tim tara mathoi ni saru yadun chathriba football tournament si hayeng match lairoi tha si tara tarit makha ta league match ani sanagani Madi Suba Imam Manisang Memorial State Level 4-a-side Mini Boys under 35 kg football tournament All FC Team A Uripok Sorbon Tingel RKC Team B Khoyathong amadi All FC Team B Uripok Sorbon Tingel Mai Pakre ngasi Rising Knowledge Club Khoyathong na sinduna Khoyathong High School gi sanabung da sanakiba tournament si han league ta All FC Team A Uripok Sorbon Tingel na LKSC Kontha Khabambu Panjal Mari Sinoda Anisabal Liktana RKC Team B Khoyathongna ANYTK Lalambung Makhung Panjal Manga Sinoda Maiti Bapiki ngasi Saturday football tournament asigi ahumsubal Liktana All FC Team B Uripok Sorbon Tingelna RKC Team A Khoyathong Panjal Sinoda Maiti Bapi Bangamki Y Sanjib Kishanang Makada Rising Knowledge Club Khoyathong Sinu Saturday tournament asida team Tara Mangana Group Maritong Khaidok to Saruk Yari Hayeng tournament asigi makhata league match ahum sanaragani LSK Kangkut Wanggoyamadi NBKA Kangkut Team A Nambol Anina Humpum Doi Subashar Churchan Singh K CSI CBE Memorial League Nord Open Kang Tournament ki final da lamba taunaragani ngasi tournament asigi sana ki bani subasing final match aduda NBKA Kangkut Team A Nambol na Wanggoy Kangkut Team B bu yamna lakcha na panjal kulhum doi tarawum doi da maiti piram laga satharkliba Kang tournament asigi final chang mangamki Manipur Kang Association mi makada Singjami Kang Association sinduna Singjamai Singa Matak Taleb Association sigi Kang Sang na Satariba Kang tournament sid Manipur gi tongan mapam sing ni lak Kang Kutarana Kang lup ani thok na khaiduk tu saruk yari
Numinini chuna chathakadaba kuntaret lak suba annual sports kam literary meet ngasi Manipur Pollution Control Board ke chairman L Radha Kishon haudokre Kangpokpi district ki manung chanba nungsai chiru da nungai chiru youth welfare organization sinun chathaba thoramado siru frup ki chatnabi matung ina maiba sing dun haudoki House Marigi apun masanaro ichani rom na tongan sports item literary item loinana cultural item da competition chathaki haudopu ki thoramadu ko mari lenana Manipur Pollution Control Board ki chairman L Radha Kishona fongdor ki bada haukiba matam dai pai pu kyana lam damasigi lamging amkhai ngaklam bada natana chatnabi kya su ngak tuna section thambirame aduna aikoina asigumba lanna sei nisagi pakta ta aduna mangan na ba hona roidabani fongdoki आर्ट एंड कल्चर की माइकईद अखोई की लोन मयेक जाति असिबो फच्चना अखोई हलमन सिंह थंबिरमिना पुआरीदा नसी फावदा अखोना थोक्चरगा अतोपा नसागी निसागी पाक्ता ड्रग्स सिदा मसिगी ओपियम वार से चक्रगदि अखोई नुसीबो खंगक्ति मपा ममा खंगक्ति मजाति खंगक्ति मसा की इंपोर्टेंस तो मसा से खंगजरक्ति है मरम मसिना अखोई मसी थिंगसी हरगदि अखोई स्पोर्ट्स द संगसिन ममचंगी Gujarat ki Surat laglibe February amadagi mari fob pangthokodoriba 38 Junior Voice Freestyle Greco-Roman and 21st Women Junior National Wrestling Championship amade Odisha ki Katak February 13 ki kun fob pangthokodoriba 38 Sub Junior Voice Freestyle Greco-Roman style and 22nd Girls Sub Junior National Wrestling Championship 2019 Manipur ki wrestling team semna bagi damak laglibe Tang Kunda trial selection ma Kumalampak SAZ Hall the Pangtolagani Hana Manipur Wrestling Association at Topachiro Labada Kangalakli. Trial selection as the Sarugyaning was singna January Kun Pawg Banung the Association as the Yakupumarol Kanglab Yagan Hanasu Makatarakli. Lorena Matanga the bulletin say tensions drinking among the headlines on the Pijari. Manipur Citizenship Bill Chanaba Yaro had a Mahiro Yamadical from missing the Kong sanction cray, police the Kongjong Lois the Market Chow Mukna Cray. Manipur Assembly Akanabumi from Atuba Kauduna Citizenship Amendment Bill as Manipur Chanalo Haiba, Wari from a local Hana political party Mapani Apunba Mass Frontna demand. BJP Manipur Pradesh na miyam gi apamagi may to chat loyam ri isu khuding makta miyam gi sentiment khangna miyam gi punna chat ni nagani haina party asi goiba phire miyam gi thamlakni DPC ki fal lauthop yoitin all Manipur DPC completed candidate of Manipur Rifles Mel 2016 base ki member singna Chief Minister Banglo tamna thomjin krai RIMS ki account officer amadi section officer ki thabak lobu gi wahoda non-teaching employee amadi clerical staff sing institute asigi a blog thingjin tu na thabak le pagi kongjang sanction krai amasung anoba chahi gi ahanba miyam gi numida amadi hill leaders day ngasi pangthok krai thorma si pangthok pada miyam lenga ga sigo thagat narati